Jutro smo počeli bezobrazno i onako, rekao bih, bojažljivo. Jel, ide vaganje, jel? A znaš šta ću ja sad probati, prijatelju? Nisam se obukao od kad sam došao ovdje. Znači, sam trenerku obukao, idem probati ovaj grunt rifle, mislim da nemam učen kućić. Nisam obukao rifle od kad sam došao ovdje. Rifle su traperice. Rifle su traperice, jer mi iz Broda, se ljuberi, mi rifle, Čekaj, to su one u kojima si došao ili? To su one na kojima sam bio i moram džemper kojima sam bio na stadionu, to su ove. Predložio sam svom prijatelju Darjanu da obučemo traperice. Nisam 2,5 mjeseca obukao traperice ovdje kad sam došao. Jer ako idem baš da probam, jer bliži se kraj, možda danas idem kući. Uje. Isus te. Ulećem u njih u radno odijelo. Ima viška na 15 cm. Ne zagrani. Hore, Bog te, mazo, katastrofa. Onda si shvatio da ne ideš kući. Onda sam shvatio da sam napravio dobar posao. Probaj. Možda nismo svjesni uopće šta se dogodilo. Kad obučeš, onda shvatiš šta si nosio prije. Kao spadala, idu. Šatorsko krilo. Užas. Da, definitivno. Ne kužim taj promjena, nisam još kužio, nisam danas obukao te rifle, traperice, pardon. Samo, to su one lače što si ti oblačio, pa nisi mogao ni presmrtiti do obucice. Ne, došli smo do lista. Da. Do lista. One druge hlače koje sam obukao, nakon sam kupio prije 10 godina. I nikad ih nisam obukao. Možda kopčat. Krste mazu još 7-8 kila i one super, Pogledaj ti ovo. Sad tek vidiš promjenu, krte mazu. Ja tek sad vidim promjenu. Obukoh je negdje prije mjesec dana ovdje i nije ih mogao obući, nego su mu došle do malo poviš koljena, jel? Nije mogao apsolutno uletiti u njih. Ovo su strahovi, pogledaj ovo. Viguš četne. Ovo izgleda ovako ogromno. Ma daj. Bljak. Pa za finale, kažem, mogu samo izgledati ovako kao klošar. Znaš šta, imam trenerku neku koja je isto velika, grozna,